Sawa hamdi sa zafala pripadini Allah se. Uzalesta vadonane. Jedino visilo hako pravo ek insani ek jini lese ibadet tekerol. Lese roda spas hem zaštita Rasulullah prava suratinga. Su janaya suna janaya. Su dikayam suna dikaya. Lestar rodaya oprost zamari günah su kereni svako dive. Kas Allah subhanahu wa ta'ala putinu ku pravo drumo, čači pastanu ku pravo drumo. Kad se Allah dozvoniti oko krivo drumo, nikad ne štite rake gdje su kanot ku pravo drumo. Hem mjesto dičina ketar Allah subhanahu wa ta'ala avrdol na ne. Ovisili o pravo hako je insani da se ibadeti tekerel. Hem isto se dičina kaj u Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam lesro posledno poslanje kotana. So Allah biringale taro sao insani kakva sveto, ker gale posledno pegamberi, pečat je pegamberenko. Hem biçagela minge sar rahmeti, sar milost. So se oleja o Allah, amen, i ka gjamen tari tumnina, ko svetlo. Taro bi džandipe, ko džandipe. Tarek lošno hali, lošno situacija, hem lošno životo, angjamen kojeg poškar životo, kojeg poškar hali, stajne, koja kava dunjaluku, hem ket kamera, pa na ko poškar životo, ko poškar tana ka živina. Ako kerame ko duybuka pralalen, hem penalen. Savetane ola duybuka. Naštio pegamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam amenge rahmeti tovel, ako amen na pratinaje duybuka. Ali ako pratingam adla duybuka, čači pase pegamberi amenge sa rahmeti biçadoi. Ali ako te na potrebene adla duybuka, džabe salotki pegamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Džabe sa Allah biçayatke znakia. Džabe so Allah biçagatke šel bukja te uputini tutko prav drum, a tu pirgan pandeja kense kakva životu. Tu nadiklan adla znake edevlesir. Tu nadiklan odla işaret yataro Allah edevlesir. Nego tu ke ne važno kva dunjaluku. Tu ke adva u pegamberi rahmeti naštitovo. Ali ako tu i kerjatu ko Kur'ani, hem ko sunneti pegamberi svakla duj bukja, pratinea da duybuka, halovea da duybuka, hem trudinea tu dive mrat, teanea da duybuka ko tiro životu ki praksa, wallahi, tegane dva pegamberi tu ke sa rahmeti Allah. Wallahi, trin puti ava kerava tiro životu kamenir pe skros. Hem tu karake hayri ko akva životu. Tu karake baht ko akva životu. Ek bahtalo životu ko avotu, so svako insani jednojni. Bilo da je tano kristijani, ili Jahudija, ili muslimani, ili budisti, ili hinduisti, Nemco, Gađo, Rom, Koraj, bilo savi nacija, svako manuško akva svetu rodola je šukar stekno životu. Bahtalo životu. Su samen vakerja te ove bahtalo, te aves bahtalo, amin Roma, mangeo bahtali pe. Ek bahtalo životu, mangea te živina. A saška živine tu ek bahtalo životu mo pravi pen, ki ti ne dur taro devel. Abri neko devel, že nekava sveto devel, suren gale. Aki ja sura su čitim surat Yasin, Allah kirala laftaro išaretija. Išaret značini znaku, ola dila znaku. Vakiri, namageni ti dikeno planetija su pirina sa kipiri saro kirpe. Zamislimi oska to vakira. Dikit našite arake, ka i mesečina, ka piril te odija ban, su pirila okam. Okam isile, piro drumo, i mesečina isila piro drumo. Saver svet subhanahu planetija, svako planeti u krujini je okama gedalina, džana odava u sistemi, planetsku sistemi. Ola vakir na magina ti diken odava. Nani tu menge dosta znake, kaj meinum devel, mekirgi makava. Na dikena kaj irat učari odive, svako dive. Nani tu menge dosta odla znake. Na dikena okašta, su tane zelena, a olendar tu menge kirena jak. Nani tu menge odla znake. Na dikena životinja i guruvni, samo koristi si tu mene Allah vakiri tari guruvni. Ulmaz amen haya. Potrebne odija guruvni za svašta bukja. Hem potrebne od tutlakuru. Svašta faidet je isime, taro grasta, taro her, hem tako da je salla životinja Allah vakiri. Ja, me tu menge dingi modula. Tu menge ko koristi ovo. Te koristine odla životinja. Na mangina li mange zafano to ben? Savršaj tu mu pravu mi pen, živineja ko akva životu.
Уште сабале тарато сојбе, правете јаќа. Че не се начини од това? Ола тук е рингјат и душа. Нево живота и си ту. Те пене нево бијандилан. Свако диве омо прал ми пен со ту уште тарато сојбе, сабалеа. Ма мисли ке адија нормално бути. Ме джанава персонално дуи манушен су мулеко сојбе. Ме джанавале. Јеки не попоредер, пинда и нешто и неле, а јеки не терно, тријанда и нешто. Ме джанавале, ме олен са бешлум, халум, билум. И он ко сојбе и ринге пеко Аллах субхану таала. Кота джене кет ка живене ту, кет камере ту. Никој не аджи кере медер ко сојбе темерел. Те не ошто сабале. Свако медер ке джајате свеки бути, Аллах не кере атке, а? Шофте кваште уште. Ту сигурно ка уште тке сабале. А те не уште нга сука кере. Сука кере. Субханаллах. Ма мислин кај ту, ка живене джишел берш. Која динало куту на джане, да. Валлахи ме кој Египет е корај, ме нема те косум берш нема. Бишу шов берш, ови не потерно мана, бишу ек берш неле. Корај тари Белгија. Валлахи мануш алма берек чаво. Hem verimo ine, mangla кој Медина те джате студирини оте, те женини пе. И не мансаја ки исто соба со кјам, ки исто кој исто стани живингјам, отик студирингјам кој Египет. И рингјума таро Египет ки Германија, е мисто ке праде со живини ки Америка. Ја вини пе мангел протар Америка, аби шунгјан ли обести? Шунгјана два хабери, на абе суди сингја пе. О Абдул Керим, на клај дуња, сарби на клај дуња вакира, субханаллах. Па рингја пе за Белгија, Емо вине мангела и не моторија те возини, бут мерако и неле. Позингја мотори, и мануш, терно мануш. Судар, не аз ги. Hoca askeri seni. Ali, na klaj dünya subhanallah, te ne berşe, bir şu ek berş, ni ne jeni mo. Ništo na dikkatar dünya yok subhanallah. Ni çaven ni onoko ni ništo. Ovda kirga planja. Soka medar kila pisa planja za 5 berş, za 10 berş. Asamo močavo te volma čavo disu kakira. Jek čaj te volma asu kakira. Plani ne nadari, nuduri. Hajde, kakva nilaj kađana dženava kajko odmor. Plani ne, kede pariš pari ne, čveku peo. Plani je kere za budućnost. Ako ta dženja kaj tu kad doresao dva masek, juni, juli, kad volje ko dva avioni, kad džatke kod la Korani peli, Grčka ne zna kaj džeko odmor. Na dženula nikoj. Kad ste tiro života ko vasta? Kad je li se vasta subhanallah? Kad dženja dva subhanallah miro životu, znači svaku sabale, kad prame akja, znači Allah i ringama gimi duša. Nevo životu ringama subhanallah. Sumorate vakiri tu. Elhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nushur. Peygamberi amingesi kagya. O tu prava musliman, bir pen muslimanka sumorate vakiri ki uštingan talo soybe. Hamdi Allah ese. Zafala prepadini Allah ese. Sudingama ge o životo, palo meribe. Aç be. Pa tu sukjana mulan. Ama peygamberi vakiri o soybe o tikno pratar meribe. Subhanallah. Dali manush ke tsvat epne sarmolo manush. Neko dişi, neko hiç ne dişini be. Abi akva dali civdo dali na cane. Dikere manush sarmolo manush subhanallah. Ege dali na. Bunu peygamberi vakiri mengi. O soybe tikno pratar meribe. Ket amen sovaya amari dushina ne amende. Ola lelali na upre subhanallah. Na cane kaj. Hem ke duštingan ola pali ringa dia duša. Svako rat ti duša Allah lela, svako sabale ti duša rinela subhanallah. Ne mora li tu te zafalno deli se? O tu mo pralo, tu mi pen. Da li tu uopšte jek puti kod života džija kanava ki gan hamdi Allah se su dingama života ke duštingan taro sojbe? Da li tu advoj uopšte ne dingam pažnost? Tu ke normalno ine. Jek blagodati su tu na dikjale. Jek blagodati taro milionija blagodatija su tu bistrijale. Su tu na jedan zafane Allah se. Ko bor šukare peti i daj to dat kergetu ke, a tu odvana diklan. Ti daj ket nane čavro, čistingjati soba, dingjatu ke, sofra spremingjatu ke. E maraklatu ti daj to dat mučingjape ke buti džala. Da li tu li lante dijakere vasta čumuningjan, ili te da veseli vasta čumuningjan su mučingjem, baki gen of sastimi daj, vasta čumuningjan. Za sasu kergaman kergana da on prami pen. Eli terom na kere vasta. O sastimi pen su bian gaman gyak va chao, aki yak chai.
Muchingan tu but mangi. O să stimi romniso queria mangi aqui a cava haibe. So tu vai mexer, so queria sa la shkarbu que aquele ganada. Hem tu mi pen, o să stu morum su muchinea tu amingi. So si tu si querat se gaila. So dive ina navrial ki buti muchinea tu. Ava morum te chumnele se vasta queria ganada mi pen. Ai nan zafon te romese. Atum pro que gante romnaki, ai nan zafon te romnaki. Niti dia que te dades. Subhanallah. Hem o chave Kirgin tumen adva diye ki dadis. Sabe insan ma gaya mentova. Ki tu nena nizafon insane se na inan zafalo. Sar kovo tiri veza, tiri diya tiri dadya ki tu na zafon yalengi. Soş kari peso kirena ontu ki tu na diya pajnos koda. Azam isin diya pajnos subhanallah. Azam isin çumiliya svak dvete dadis diya kire vasta, terumna kire vasta, moy tiri sar karan kentime subhanallah. Sar ko sitini po diya dai. कि तुला करो छाव ला की छाय चुमुदिनी ला की वास्ता सुभान अल्लाह नारादुनी पे नारे तेरा दुनी पोए नारादुनी पे sto posto udva dat sar ko setini pe ha sar kana kıl pe çavinsa a tu terem na kere mironi tire sar kana ken zayn tumi sar ko tumari veza poşuka azam isin tu inan zafone Allah ese gospodarese so iratin gatut so do tu svako sabaleti dusha palerini que tu Queria odva so tu ta rodela. Ha tire oba veza. So si tu karşı Allah queria da svaku dive. To devo tu vai zadovoljno. Sarka ovo to života subhanallah. Sarka ovo to života. Tire onijako tvoja zafano. Sarka ovo tvoja. To haybe gudlokavo. Nalondalo. Ha? Ti kafa gudikavo nalondali. Agadalina. Tu ka mangete ave kerina, netice ki buti. Ako tu na halevet te romna boli ki buti mesto kere kave. Boli ki ko kafice te pralenca, ha, te amalenca nego kere kave. So se pana ne shukari veza kere. Samo hayame, sa kavge si kere. Pa koi ka bishol kere. So se na cenete udine računi mutfa. Şeytuna punaşniya tu shukar, şevna punaşni pe shukar tu vai. So se tu na kere Allah kere oba veze, ona kere tire oba veze. Odva gari. Sumora te kere oi na kere. A sumora tu te kere na kere isto. Sarko otumari veza ne što shukar. Hema gada tire gospodarea mo plan pen. Ako tu na kere odovat odevel tuta sorodela tire veza devla ne štite ovo shukar. Tiro života kad te ne štite ovo shukar. Nemoguće. A svako amendra magilo te vele shukar životu subhanallah. Pak yum tumenge kaya u životu svako sabali ki tu šte Allah irini adva životu. Hem Allah vakiri ko Kur'ani kullu nefsin zaikatul maut. Svaku duša koliko sini o meribe. Hem Allah vakiri posle thumma ileyna turja'un. Hem posle tumen mande kairinin tumen. Aci că mă prau, o meri bena ne kraj. Mami sin că Allah manusha su că jaia cu grobo ziaret te kere mulen odva lenge o kraj, nani adva o kraj. Kraj dunia locuru adva o grobo, 1 metra, 2 metre. Tu vei multibilioneri, na multimilioneri mă prau. Po barvalotor Bill Gates, ja? Cu creo 1 metra, 2 metre cu avut. I sin nardo că America dictum odva subhanallah. Queria pese grobo taro zlato. Tabu kilengur taro zlato subhanallah. Ili nekoj čak taro vorda, kirala pese sar vorda. Ferrari motici mene pare nenali. Su vretini tuke odla. Ko grobo inan 1 metra, 2 metra açula tuke. Povišina ne tuti. Da ne ano dobor bulo te vutu baro ker sar suineta katiki dunya. Eli baro stan. Te pare na štite ili tova jako grobo. To manglo vorda na štite ili tova jako grobo. Nego adva ka čevele sa katiki dunya. Ama aço manseo grobo na ne ukrajva kirgan. Su ka ajikeri makit mulum. Nešto su vikini pa ahireti. Životo palo meribe. Emote tu ka irintu ko Allah subhanahu wa ta'ala. Već ko grobo omo pral, ma mislim kaj tu ka sovea kana ratine ko grobo. Na ne te ratine tu. O te avena melekija, dui melekija, munkar wa nakir.
Od ova melekija, amen akana, svako amen dar hemme. Dedi kale nakana, taridar, kamera. Kamera taridar. Odbor strašno ličine na Allah. Duj melekija. On ket ka aven kapučin svako ne amen dar. Pamtina kalafe, ko grobo ka pamtina kalafe. Ka pamtina kalafe, ko grobo ket kalafe. Ka aven la duj melekija kapučin. Men Rabbuk. Koji to del? Koji to devil? A tu ka vakere, na dženete vakere. Osim ako inani ne krobo kakva dunjaluku, saro Allah tuta rodingja. Sad trebate ove? Tu kergano panči vakte namazi. Prvo veringjan ko devil, uopšte. Vakigano šehadeti. Vakere ešhedu en la ilaha illa Allah, wa ešhedu anna Muhammeden abdu wa rasul. Mesvedučinava, kaj taro Allah, a ver devil nane. Hem isto mesvedučinava, kao pegamberi Muhammed, od dva manuš su kirana lestar lafi. Ovtano poslaniku je lestar. Birimo insani taro Allah, bičadoje manušengi. Te anelin ko pravu drumu. To objestini lenge kojo Allah, so Kur'ani, so ahireti, so dunjaloko, so dini Islam. Saudla bu kya mena canayade. Te navayno pegamberi Muhammed s.a.v. Odole se mena dobor mangaya mare pegamberi. Pošto čače baro hayri angamenge. Angamenge zlatna informacija. Akva Kur'ani pegamberi angamenge. Moprava kavatano, povredno taro zlato. Povredno taro najbaro biznis. Teva kiravski akana moprava. Cenab-ı Yeke manuşe, cenesa vi roba isele moprava. Lele, samo 1000 euro kade, šaj 6000 euro tekeri. Ma geli matsa biznis tekeri. Tu akana odma, kaj kalete pari suisitu, ake. Odmah vam ga odele biznis tekera. Te davto di informacija, verdini tu kja, Bitcoin, nekoj canela tu mi da šungja, Bitcoin. Hajte va kiraft kja kana primer. Kina akava coin, ha? Aji ke samo 2 mase kad ke kao 1 milioni. Adija data. So kava kere mange, o mange sasto hođe za di informacija. Ba kerganla be, maşallah te o mange sasto. Şukar manuş ha, kara duynetu. So se važnu informacije dingem tu. Akva Kur'ani vallahi sile informacije, povredno taro akva Bitcoin. Akva ne ništo Bitcoin. Ako tu cenea susia kate Andrei halovea la lafia, vallahi kara duynetu. Akva dunyaluko, kadoto Allah ik nokčare kad ikio dunyaluko, oh subhanallah. Ka halovea akva sveto soitan. Ka halove so se živinea kate. Ka halove sarte ponašnetu te romnaje, te dade, te dijaje, te komšijaje. Svako ne ka džane sarte ponašnetu. Ke džane odova, ka džane su ka džikirtu palomeri be subhanallah. Informacija sakate dindo. Prava cum aghiati Gianni. E m-a adăvat pomožini tut, despre mine tu za o životu Paulo Meribe. Su znači odavate, su se spre mine mame, su trebate spre mame, ca žena kate, ca puro manuș ca ova, butica kera mange ker, ki Makedonia, a kate shujor da ca văzina mange, ca ja mange ko odmoria, a? Ca kinav ca avso ca mangav, ca piavso ca mangav, ca ja mange kate oduri, Ka kera su mangiva mi duša, kara dinama. Pa odele se akate inu malina. Su se živnava akate. Pa te radujnama, te veselinama, a gerdalina. Odele se akate inam dimi. Odele se bian dilan živine akate. Tek načinetu kakva života, a gerdalina. Amač, sva kere Allah s.w.t. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Otu meni insania, šune šukara kana, mora gospodari svakiri. Me yaratin yum ecinen hem insanın osim yeke bukyaki. Sodva. İlla liya'budun. Amene Allah ise ibadeti tekera. Odole se omopravo mi pena mena katina. Sodva ibadeti sodva. Sodva ibadeti. Ako me odole se erati mojinu, pa mora tekera odva, pa sodva. Objasni mangi hođe. Ibadeti znači nela tekere ek delo, sotiro gospodari, odole delo je zafanutan.
zadovoljno tano. Кереек дело, со радин кереят или девле. Удва ибадети. Мопра кет ховава бере манушен. Дали удва миро аделия зафано кого доле дело? На. Кет мелава дрога. Му господари кого зафано мансе? Задоволно? На. Ако ме чорава нека стане нещо. Дали му дело мансе кого зафано? Задоволно? На. Значи ме кет керава лошна делия, агар добинава девлесри холи. Наштите добинава девлесро задоволство агар. Али ако керава шукар букя, сар например арака медия медаде, пошто о Аллах ко Кур'ани вакера, вакирала, кай първо со о Аллах вакирга инсаненге, en ta'bud Allaha ve la tushrik bihi şey'en. Te обожавинен едино Аллах е. Hem mate keren lese širk. Znači ni mate обожавина a verem mesto Аллах. Mate переки сежда теле то чекат паренге. Mate переко чекат и ке джувляке. Mate переко чекат, значи mate tu обожавине нещо осем тара Аллах. Било сой това. Si insania pare обожавине на паре. Кергио паре девел. Паренге сака керен. Ele джувляке o manuş saka kyo. Dilin dol paya diye джувли. Juli ka kiri akva kiri ka kiri solo ke lese dia juli deba tu kiri deba oiso va kiri sasu ka kiri ka kiri sao pare su ka ingarento saka kiri odo tu que deba o amana smina gertu va samo odova Allah saminge va kiri amen odova morate kan alete kanda ku sasu va kiri prvo odova duito o Allah va kiri wa bil walidaini ihsana hem toven shukar prema tumare roditelja. Се одава субханаллах. Се ме требала Allah te обожавина. Едино е Allah. Хем това шукар према дайдат. Се Allah tu que dingue o životu. O Allah tu que dela sastipe vestipe. O Allah tu que dela baht. O Allah tu que dela sasu tu našite brojine. O Allah kiri. Wa in ta'addu ni'mat Allah la tuhsuha. Te mangen tumen te brojinen o blagodatija taro Allah su dinge amenge nikad našite džana od dva broj. Nikad našite brojina. Dinge tu saste veste duj jaka dikea, duj kana šunea, čip kere lafi, duj vasta, duj pre. Hem elhamdulillah tu srce kerela butisa su trebala. Sad su isto te organija kerena butisa su trebala. Tu mora tu ve zafam. Allah ese, subhanallah. Su kerela dva manuš su milioneri ama Кате проблеми си ли? В сърце на къде бути? Наштите прастал, наштите начини пе авриал, нашти сате хал со мангела. Со се силе на свало кали. Овило лесоро нашти. Саво задоволство ко веле да мануш? А? Ек мануш ек бубреко силе само. Са кажи мени. Милионерите ово, сука кило лесе. Сука вредино лесе одова. Ништо. Ек бубреко само силе. Али лено дава? O sastipe povredno taro pare, gja darina, va kere gja. Najvažno sasto vestote ove, gja va kere. Muko pare, sastipe vestipe, od va važno. Kastar dobine dva sastipe mo prava vestipe, kastar. Tar tu šefi, tar dva bitcoin, tar tu bizneso kerere, o pare na nina sastipe, vestipe, na. O pare nina tuke jek radosni momenti. Ke džaja terom neko ko restoranti teha, raduineatu. Si tu pare šaj ti klove, men tu pare našti. Vozine ek šužo BMW. O dva pare za dva momenti, a dva BMW vozine ek berš, duj berš na mangja leviš. Mangja ver model. A gja darina. Najnevo telefoni. Kračinijat udolja, a ver berš nevo mangja. A gja insani uvek nešto nevo. Načalula tarakla materijalna bukja. Haloven opravalen penalen. O materijalna bukja kate, ti jak na nete čalo nikad. Uvek amangija, ver. A това задоволство на не те дал ту. Ту престая па uvek моменти тар дуито, трито, штарто, стрекно моменти. А гяро глупаво инсани, керен халали манги сова керава гяро. О глупаво мануш, престава па радостна моментия. Ама валлахи, ако ту и нен робо е Аллах се сар стребела, керто намази, сар стребела кадике, радло косетине. Усетинето шукар. Панч пути ко гдивео Аллах тук е дваш карипедо, субханаллах. Замисли ака Рамазани ангудара. Рамазани
Naimanglo mase ke muslimanengi. Sose. Sose. O Allah peygamberi vakeri. Ko odva mase ke Ramazani. O şeytaniya. O benga. Panletani kolanci. Našti znači o benga. Te. Sad te vakera. Te. Ha? Na samo te event paše. Te mučinen tut. Te cidinen tut aro pravo drumu. So Allah vakeri ki surat Yasin. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم وبجاونين من أضبطنا براودرمو ولا تتبعوا خطوات الشيطان ما بيرن بالكورا كي الشيطان يسري إنه لكم عدو مبين وبيتو منجيك يك دشماني تانو حالا بين والشيطاني تو منجي دشماني Znači u šetani nam angela men te kira u škaripe. U šetani nam angela men te kira mare gospodare zadovoljno. Na. Ovdje kala verčani. Ov tirini amen te kira od labukja su Allah volensa lesiri hulido binaya. O šetani mangela amen te na kira namazi. O šetani mangela amen te hovava. O šetani vakiri amen ge sate kira mesto ibadeti. O šetani mangela amen te ova durta rodeva, a na pašek odeva. Hem ko adva masek Ramazani, o Allah mangela amen te ava pašek o Allah. O tole se občinga e bengen e šetanen kolanco. Te ne volo ben ti šupkini tuke vesvesa ti kel kokan. O tole se dike manuşen ki camiye subhanallah, o celo beşna çal ki camiye. Ama ise Ramazani ara keli ki camiye. O selam aleyküm opra kayna ne? Pa canaya dünya Allah ko boti ko canaya sahi. Tamam gel. Ako Ramazani subhanallah o Allah prageli suru bilo camiye ke. O manuş spremno te jaki camiye. Na te bişil kere seriye teri köpse Kur'an'ı. Eli ko YouTube ya, eli Facebook ya, eli TikTok ya avdive. Nego manuş mutlu adva jaki camiye subhanallah. Plus na samo adva o manuş spremno te postini da. Allah. Taro sabale, taro sabah namazı. Jiko akşami adva insani spremno tena hatena pil, tena oveli intim skodno sperom ne, eli perome. Cidila petara odova Sule se dozvolimo. Tuke normalno dozvolimo te hasoje halali su na vakera hasoje harami, ne zuna te pije pivo. Ako su rekla u Ramazani, ako na pivo te pije, ne si manuşa, nažalost, bayrame se, ajde živili, ko bayram pa açma prava, kana Ramazani rekla tu živili ko bayram, kurban bayram. Pa su ke geko Ramazani vo prava, su siklilan ništo. U Ramazani sikavi tut, manuš te ove. O Ramazani sikavi tut insani te ove. Sose. O Allah vakeri. Ya eyyühellezine amenu. O tumen su pakyana. Kutiba alekumus siyam. Pişimoy tumen gyo posti. Sose. Kema kutiba alellezine min qablikum. Sarsuyne pişimo angleder tumen. Ine haber plemi isto postingi. Tumen najne no prva. Angleder tumen isto ine nardo postingi. Sose. Leallekum tettekun. Da bi te oven bogobojasna manuša. Te oven takva, bogobojasnost. Če ne su značenje bogobojasnost? Značenje tu da rejata rodeva. Te ove da korkori, tu na haya garavdo ko Ramazani. Na piye garavdo ko Ramazani. Cene odeva dikelama. Me kas naşite devlete te hovavav. Enardon šajte hovave. Ame devle naşite hovave. Tu ko Ramazani tu ke adva jasno vala, trianda dive, bišvena dive, ja? Tu so kere svako dive, a neatke ki godi. Kaj te ova kano devodi kelama? Kaj te ova ki buti našti, te pijav ki buti, te hav. Te ova kere našti, te hav. Te ova ko gosta našti. Tu setinea to akana. Znači tu trianda dive, ili bišvena dive, ko akva masek Ramazani, siklovea tove insani, saro Allah tuta rodela. Bogobojasno manuš te ove. Te darata rodeva, bilo kaj te ove. Na samo ko Ramazani. Na ne tege dozvolimo, te kere lošna lafje te akoše. Tu ket pustine ko Ramazani, arak akabada. Peygamberi Muhammed vakiri, mangelimo prate kuve ko cenneti. Vakiri peygamberi arak duy bukya. Ako araklan duy bukya, peygamberi me garantina tu ki o cenneti. Haydi vakir sever lozi bukya.
pegamberi dolingea pe vas, pe duinea aia cava, hem soitu ke mașca te changa. Arak ti chip, hem adva soitu ke mașca te changa, hem tu ka kuveku ceneti. O, da loko? Pa hajde be, prebuti. Su značenje od ova. A će man seja kana šun šuka. Ti chip, šajte ovo sebepi, tu te ove fordimo kiyak, te čekatea. U Muazim Cebel, ya Resulallah, sarbe kova fordime, kiyak, sebepi miri e chip yakiri? Pa so misine su šajte vakiri te chip ya vakiri pegamberi. Tu šaja kali chibeya, ya šukar lafia te vakiri, eli lošna lafia. Emo Allah vakiri, yek šužo lafi, sar yek šužo kaš, su dela šuže voce. Yek lošno lafi, sar yek mulamo kaš, su dela mulame voce te vakiri. Ali na dva primeri? Yek šužo lafi, subhanallah, tu ket ušteja sabaja taratu sebe, ako ne terim nake vakire šužo lafi, o mi šužirom ni, mašallah, su šužilama gene što odve, sad kao ste pa radost, Andra. Samo su nodikla. Kas dikla, na samo. Oj kao kiri kas dikla ko su no? A geli? Ali znači. Sad kao se tini pe manuš, keč nu šuje lafije. Komplimenti vakire, o manuš odmah raduni pe. A gledalina. A su tu vakire, a bi saličina be avdje tu. Pa urav tu be, šminki tu, ketu ke nešto. Sad kao ste pe oj. Lošno. A? Eli te diya ke te dedese bilo sa te pralese o mo fra maşallah se ve kundre ka şuje açona tu ki şukar o kya eski saro sitini pe manu şukar a gadarina e ke şuje la fea şayet de manuşe se motivacija e ke loš la fea şayet kire manuş te mudare pe subhanallah alo mangi haberi angderiye kurko ki meri purani škola i meri sada isto teine Heinrich Böllova šule čavo de šutrim berš mudargia pe kurkuri Sose, o čave non stop, lošno lafia lese, a tu inan tulo, a tu inan grubo, a tu na cenava som, o čavo gelo te mudari pe subhanallah. I kena sve lošno lafia šajte kira? Subhanallah. O Allah min objasnini, ko Ramazan isiplevaja mari čip, te pazine. Bilo kaj te ove, te pazine. Tu ket vozine vorda, semafori lolo, dikej si kamera da li na ne kamera? Na ne kamera, pudeala. A kamera, hop, a čovetke. Pa najnume grupa, kad stikinima, kad platinama gi šelori, pa najnume dozvola kalimada, nabe, a čovetke, gledalina. Di kje pažnost? Ki kamera. Ki ti ne navrijal ki ulica. A ki na ne kamera? Ki resu magija. A biste Allah esire kamere. Allah esire isto kamera. Tu je ne savi kamere odija. Ама дия камера биш штар саатия пратини ту. Baterija na trebala, šteko na trebala, struja na trebala. Ola dikela sa. Što se da telesop perikulesti da? Odva bizo, ne ovo modeli odva. Na neki dunja dva modeli, odija kamera. Odva bisraja. Znači morate pazi na sova kiraja. Ker o pegamirova kiri. Me yu'minu billahi wal yawmil akhir. Koji pa kjela tu mende. Koji verini ko Allah. Hem ko snu dive. Nek vakiri šuže lafija ili te kütini. Ma vakiri uopšte ništa. Hem odujto pegambiri vakiri od vas o maška te čanga. Mate kere zinalokom oprav mi pen. Tu nas minea sa rom, a vere romnaja te sove. Osim tire romnaja su ženingjan to olaja. Hem tu mi pen nas minea vere te sove, osim tire romnaja su ženingjan to olaja. Ako kirgana vere dva značini zinaloko Yektarun bare haramia. Ma amen morate arakamen taru bare haramia. Amen positinea olen. Ama amen nasminayate bisra ka amen da pa olen de kava. Hem amen da amen ajkiri o isto meribe. Amen ashite prasta te nashatara meribe. O Allah vakiri ko Kur'ani kaj te garaventu men ko najuče zgrade i od teda u meribe care sotume. Kaj te džia, kaj te prasta, kaj te naše, tar u meribe care sotut. O melek el maut, o meleko e meribasoro, pa tu te cavăm care sotut. Tire duša kalila. Kaj te džia? Te votu jek bilioni, na ženao ko zompare, te dele setena alti duša, našti. Nemoguće. Pale ka alti duša.
Значи амен сари не камера. Важно амен ге сар спремингянто деле мерибасе. Со кергяно деле мерибасе. Tu che di sito ispet ki школа, ki Ausbildung, te dobineto Aufenthalt na Geneva so, o te manuška vežbini, ka spreminetu, ha? Na mangete pere, mangete na kje odva testi, odva ispet. Ka spreminetu. O meri be pralalen penalen, a menge ispet. Tu ki kao adla trin puči beo. Prvo ki gam който девал капучото. Hem капучото мен небиюк, който пегамбери. Hem me dinu, saviti religija. Odla trin puči beka, ove pučlo. Hem ako šajte odgovori ne, kamo kintu rahati. Čeče korati kove, pegamberi vakeri to grobo, kao sar bahče dženeteseri. O te većo zadovoljstvo kao sitinele. Hem o te kađikire, ji akava sveto te uništini pe. Karati ne. Ako inanne muslimani saro Allah tuta rodingya. Kergan obaveze devlesere, karati neko grobo. Ali šun šukar mi pemo pral, ako na kergan o obaveze Allah esere, so kad isini petuvaya kana. Kod dva momenti, kad kavena kala duj melekija, kapučintu men Rabbuk, a tu na kergan namazi kotire životu. Tu na postingyan Ramazani kotire životu. Tu na dingyan zekati kotire životu. Tu na gerkan haculuko ekputi kotire životu, akala panç bukya tiri obaveza. Tiri obaveza, but obaveze na netu. Ola rahmetciye, isile rahmeti. Ola na rodila tutar but. O Allah umoplan mi pen, tutar na rodila but. Samo hari mangela, amo bereketi uprotuti ka çorelle. Hari samo tutar rodila, ama bahtalipe uprotuti ka çorelle sa. Bizo te genel. O Nuh aleyhisselam, ek peygamberi su živingja einašil, poviše, taro einašil upinda berško akvar dunjaluku subhanallah. Tu se angedero nardo poviše berša živingja, nasarav dibe. Ov, alo pire plemeste svako dive. Einašil upinda berš, dive hemrat dikingja pire nardon ko drume lesro. Vakir gelingen o mire nardo mahovaven, maçoren, mamudaren, maven loşno, oven şukar, keren namazi, boşluğunu devle, kerin ibadeti. Sasu hocalar ya sova kerin atımı, yov kergâda var. Eynaşı lupinda beriş. But hari nardu şungele. Hem ova keri lenge, fekultu stagfiru rabbekum. Paki yumtu menge roden oprostaro deval. Fekultu stagfiru rabbekum, innehu kâne gaffâra. Roden oprostaro tumaro deval. Se tomorou devo rahmetciyatanu. Oprostini tumenge. İnnehu kana gaffara yursilu aleykum midrara. O Allah mukela po rizki protumende. Ve yumdidukum bi emvalin ve benine. Ovdje tumenge poviše taro čave, hem taro pare. Allah. Aka tek tajnost, informacija katara. Informacija vaki mi se kate but. Aka ne kadaftu. Omo pralo mu pen. Šun šukar. Mangijate u tu čave? Šun akana. Mangijate u barvalo? Šun akana. O Allah kate vakiri. O Nuh vakiri. Vaki yum lenge o miro gospodari. Rodin oprostaro devel. Su se ako tu mo pral. Ako rode svako dive oprostaro devel. O devel kada tu poviše čaven. Hem poviše pare. Ti nafaka kabajro? Turski kabajro? A kad je Allah dela informacija, subhanallah. O peygamberi su najnele nijek harami, kobor putja rudingja oprosko dive? Povišeta reftalde džiko šel putja. O peygamberi su najnele yek harami, šel putja, baki ga estağfirullah, estağfirullah. O Allah oprosti mangi, o Allah oprosti mangi. Amin. Su isijemen šajko dive šel haramija, na vakirja nijek put estağfirullah. O bırakmak gereği. Allah Teala ki amin. Ali o Allah, ako tu vakire, ya Rabbi estağfirullah, ya Rabbi rodao te oprost, odeo tu ke kao prostini. Duito, odeo tu ke kada tu ke poviše pare, trito odeo kada tu ke poviše čave. Subhanallah.
Na nele odevela rahmetciye. Vallahi rahmetciye. Tu same glafi vakire. Estağfirullah. Loko lafi. Arabsko lafi ama loko. Şaya milo romate vakire. Vakire adova. Međenava ek baro šejh ko Egipet. Ov vakirja me ovitano ek šejh, na nije normalno manuš. Ek hođa i ne venčimo. I neko brako deš berš, dešiduj berš. Sa 100 o manuš. Iromni gele ko doktori. O doktor vakiri, tu inan sa 100, tu inan sasti. Na ne tu mi nisu problemi. Biologično znači, na ne ništa ote. Pokušnjena, jek berš, duj berš, deš berš na nele. Šungi akva šejh jek dersi tarakava tajnost informacija. A Iromnije, šungi mav dve dersi, hajde, svako dve 500 puta kakere estağfirullah. Onlar da kerge ye kurko, Paulo kurko açili kamni subhanallah. Paulo dešu duj berš. Paulo 20 istighfari su kerge ye kurko. Ama 500 puta kerge. Sadaqta ya Rab pakiri. O manuš ki sežda pelo. O manuš nili saranda berš skoro i prvo maksimi ko vasi kerge. Saranda berš nili. Dikena? O divo dela hayri, dela bahtelipe, dela şukaripe. Sa kate soru dea so mangia kwa dumlo kakate ara kere. Ama keren halali, ameni nam gupava. Amen prasaje pa i dunja, a na prasaje pa odevlesro drumo. Amen narodati dika edevlesro drumo. Su kanela minge rahat loko ko ker, poštovajne ko ker. Su kanutu ko pravo drumo, mesto odova tu pratine šetane. O šetane vakiri kera kate hovnu biznes kere odova. Hova kate kera kote, ker somagea, pi alkohol, le droga, iklov jako kafiće, ko kafani, ko disko načinava kaj. Tu odova kere. Su se misnea dva tuke šukar, ama dva ne tuke šukar. Na ne sa odova su ti duša magela tuke šukar. Jeste ameva kere, ha pi živim su ti duša su magela, ama hovavno lafi adva romano lafi. So se, wallahi, omo prav, su tu prastaja hemo mi pen, ki je dunja samo dunja loko dike, kit kove ko grobo, kit kaven ke atla duj meleke ka pere pishmani. O Allah vakiri sinardo, po celo vas, ka kicine taro pishmani. Ka vakem prebe sona giluma devleso drumo. O su prati yumo zole hoavne amale. Su mansaje giloko diskotekija. Su mansaje giloko na dženava kaj, haramija tana, ko špilotekija, ko marisi ka gyamate khela. Ia kana sa ikvitung dobinavala. Ko vav tardo, ko katrani, fordimo kiyak, su se kirgyum adava. A su se luma kalem amale saramav. Suna luma yevzulem amal su gelo ki jamiya. O holen sa inete durjina maine. Na kale ho avno amale. Agar ka vakir no. Na Allah vakir kati. Dilo tuke godi. Ako mangia te jane. Ma mukteve ko adva hali ko grubo. Nego akana avla Ramazani pravalen penal. Agar ka zavshina. Amen nam ko masek Şaban akva eftoto masek. O pegamberi ko akva masek spremingya pe Ramazanese. So ke o pegamberi Muhammed bud postingya. Dobrovoljno posti. O džuvla su naštine ko Ramazani taro lani berš su açile borčija su nelen pire dive. Su naštine te postinen açilenge şov efta ofto dive. A kana mi pen isitu şansa tirine Allah ese Allah borčija. Anglideroz o Ramazani te pošmini. To ve spremno za Ramazanese. Hem o prala amena kana šajte vežbina. Ako tu akana ko akva masek Şaban dobrovoljno, ajte pina pan šov efta dive postingyan, ko vek siklo ko Ramazani. Lo kotu kavotke, prvo, dujto, trito dive, na niti dukati šoro. Nego tu siklo je natuke. Normalno. Hem dujto pegamberi ko akva masek bud Kur'ani čitinga. Masek Şaban o masek Kur'ane soro. Pošto o islamsko učenakija, hem o muslimanija angleder su žvinge ko aver purano životo, spreminge pe Ramazanese. Kirge planija. Akana me sazba kirgam ku ispet vežbine angleder. Spreminatu. Akana dava Ramazani magija tove spremno. Magija tove tu takati. Te šajte postimo prvo dujto džiko krevo. Inčela celo Ramazani te postimo pravi pen. Akana spremintu. Plus trito pegamberi bud sadaka dingya ko masek Şaban. Čak i ne meseve sahaba piri o zekati ko akva masek Şaban platingi. Cenena sose?
Čudinge pe pegamberi bud ko akva masek Šaban postinga. Čak i Aisha vakirga, te pene celo masek Šaban postinga, odobor dive postinga. Pučlam ya Resulullah, suse postine odobor dive ko akva masek. Vakirga akva masek Šaban, maškaro Rajab, hem maškaro Ramadan. Rajab एक sveto masek, bud baro masek u islami. Kad kere ko dva Rajab, एक šukar delo, o Allah pana poviše računi tuke odva. Pana po isplatini pe tuke teva kira o ibadeti ko ek sveto masek, u masek Rajab. Hem o inato, masek Ramazani poznato, o teja gerager o sevapija poviše koven, popaše alestina. Ama kva masek ovtoto, maškarakla dui bare masekija. Bud nardo, na dena pažnost ko akva masek Šaban. Ali vakiri o masek Šaban, ko dva masek, keren halali, šunen ko kraj, panahari kazarışnav keren halali. Ko akva masek Šaban, o Allah vas dela tire delija su kerganlen celo beriš no preko Allah jana. O delesja pegamberi vakirga, memang lumire delija, ko posti, sar postimo manuš, no preko jan ko deva. Da bi Allah pana po kabuli te kiral me delija. Halina dava? Znači tu te pene ek hedija, ek poklon, ke deja teronake, tu ne dela ke, ake milijoni tu ke biš euro, ili tu ke 5 euro, na. Tu ke ne poklon, pakujnele, šuži kesa, šužukova, ha? Ek ludi andra, ha? Agar dela o poklon, agar dalina. Na ake tu ke 5 euro kin sumange. Sa o poklon ka? Halile? Nego tu la çare şukari dela ke tera dini pe agarli. O pegamberi mangle Allah'e se, te pene le svedele agar te pakujni. Ha? Ko pustimo hali. Agar te can nopre. O deve su pegamberi pustinga, suneni nijek harami. Amen šel harami, hiljade, Allahu alim kuzma harami jesene. Znači amen da morate spremiti amen. O deve se akva masek, amen ge morate vosar trening. Ha? Te vežbina. Spremina amen, Ramazane se. Ako tu već akana, deja svaku kurko, svaku dive sadaka, ko Ramazani spremno ina te de. Siklo ina, agadar ina. Kad već akana postine, ko Ramazani siklo kove te postine. Kad već akana čitine Kur'ani, ko Ramazani poloko kao tuke. Kad već akana počmine, na samo turska serije, na samo objava, na samo Roma balja ti dike na ženaso, hem smešno nešto ko TikTok, so asa keri tut. Na akana, hajde pari derse kad ikaftaro Ramazani, hajde šunafte spreminama, so morate kira, amen da inšala kad ikaj divete kedamen, a nedelo Ramazani te, palem te ponovina, taro posti sutra bila te kirav, sutra te rakama i tako dalje. Te džana, sad te spreminame. Mabi se te kire like ko video ako svigngja petuke. Te pratim mu kanali ko YouTube, ko Facebook, em ko Instagram i da je ti romengi.